Yes, we are HIV. One corner nation no more than so. Obi o we ni dey with Jimmy Beko room. But you can say Bible so ni tefun kuto no hu die eba. No ade ni hu hinta. No ba kwasia. Oba Jimmy fo te say manasseh die. O hu say ade na ba pa wo fam no say na oseye. E de man no na kwa twima ye nya oda yi. Ni hu fi na wo nyankopon na abedi na chi Kristo de ni padua e be ye mpata dia ma no ye gu ni hu fi ye twantro to no so. Eno so e enti wusu do nan se Kristo die mu a ye betwa to so. Manasseh ya di akonyi nua ba so na na brown. E me be wie hye ma na brown be ka say ye wonya HIV no kwa yen kan wie ye. Ensi Yen kan wie ye so Manasseh guso pupu ne pa. Ade wa pupa di ko wuche so. Oni brafo. Manasseh usem na Prophet Nigel Gaisie asem so timi nya hwe. Once a wo ka wuche de wuche mfi wuche na blackmail no wo ka just be ma 50,000 ma 30,000 wo say pay 20,000 so expose no. Me hu be ma na adwumo ha say da. E ka so bi enyame difo nyame yako a. Obi yo boni a Bible so fa chemprenso ahodo nso. Jama nenka, jama urade oni bu aten. And these are the people mind Ghana for akoma ekum kodi o machi epe omo asem. And on say na so di Ghana no say oyu bi a open kwase ade a enkwase asem a enipa pe wasem. Nti eye. Oh, so the China make us every fake man of God have a fake God. Yeah, sure. One mono emra ye gu o mani mo anse na ho na omu di mpagya wo. Oh, I the word team. Mamen kasa Manasseh the word Jimmy for. See, yes, se wo yo hu se wonim akube bra. Obi ejai ko na ye hwew. Member fa clerical ni mo minim so ye man of God. Man of God is not being represented by the clerical in your neck. Eye esu eban ene ye replica of Christ. Emra Christo do Pontius Pilate we betima kasa na prada che ohininim. Okay. But of our true trials and tribulations. Nti wo susu se obi ye nyame nipa. Na so obi ka bibi to wo so a se wo dem na bom pa ye ye ne ma se so dem. Enye niema uwo nyame a. Uwo nyame. Sorry uwo nyame a. Emra mo kwa kwache Elijah e wo people no so. O ka se me ye radi difu janfiri so no mesemo. Instant. Na bi wo ho. Oh. Medaf mama akwa famra de TV eso medi no e de shodi na yetena sese idi ana ese hu se enyame nkwa e na me wa ha ana ye ne ye baba be di nkomo efa eye Manasseh chi a ya che no up to now Manasseh e da so dem ama ne be condition no ontimi enfofele ye emene ya me no ka se ne se wo di court akwantia no na ne ya na Manasseh e ba ne camera no wo no atutu ekwa akwaje no ene de Manasseh nya ya enko betempo ma camera mpo hu nanim ama wo kopie mu e wo court wo ne obi to ne camera Manasseh nya ya nka se enye hanko pegu ne sa nka twitwa wonya akona sum left and right at the man de ntia abusia nkrofo akasa na di ekranti ne ya che Manasseh wonim ne ntia ya che Manasseh wonim dia yenkwe na yenkotie video ne ntia ya che Manasseh na ansa na no ye ba na bedwafo mapamfo makukudam me counselors o ma ye ready ye bedi enkomo efa Manasseh nsensem no enti mesrawa ma yenkotie video no ebimra na ansa na ye beba kotie no ana miss cover girl e wo fie ha se de se wonim edi no maponi nyina kira wa nche ai ye friend agudi agudi o cha me na mti ha no ese wo bodi ni no amodi ni ya wa nim se ade bejew ana afen so prophet Bernard enso e wo fie ha nkrofo friend MPP pastor ono so e wa say e wa pa Canada conference ko Japan pastor so bejew so mami ntwa me ho ne ntie eye nsem a e ba ye ne ye ba mabejafo aye ready ne fa nkomo chichi ni nyina enhyehyɛ so enko ba bia yentie mra sisi ba krom hanom for many years and ba ya kan omo nsɛm ade na mtimu kana Gaisie nsɛm sa kyerɛ ma wo no omo nyim kyerɛ ba bia ma ne te na Gaisie wontimu kyeme ade ntia kɔbra mi nto ano ati oluma nim sɛ na tu and na video
ye kwahwe ba ye manasi eno no wankasa esi nsutro do amato a wo se nienti a ye papa Nigel Gaisie kire a wo kire no ama ene woda so dem mo amutie video ni bi ni nyina ne se wo se wonim ye manasi ye papa Nigel Gaisie ne mpenafo asade wo anyenyem wom ene wo ma omugusu awo chesensam ni de busia no obi entimi nkyere no because opa kire se wo ka no quarantine up to now obi entimi nkyere no mana ayi nso se ye papa Nigel Gaisie se want na se mama na se ngu nanimu ase nti se wo se menche wo de a ene na ma che obakire mu baby ami baby mamas for wo mo omonyem kire baby e wa mana se up to now ontimi nkyere nti da so edem abusia mame ntonche me apanfo agudie hema akwaba no ye de abusia na ne se Miss Cover Girl obetimi afre ne bata no de ye ni media nti nananom yesra mo ye boy no de monte yase na se ni di nkasa de wote akonwa so aye fre no eye ohema ane agudie hema de ka hono ma no ye medru nti I think say da fofo ono ankasa bebo anana na hema oden se da fofo ono ana fe so prophet Bernard enso ewofia prophet akwaba mejuso medo boko de me ho ye den se bible no mo so ayefe ma blend ankasa na wo hye se de ma blend a wona Miss Cover Girl ma blend a efe pa ebusa ana bo ma de ana bra comment section ho na fa onso de eto honom na ma me starting fair agudie hema yenhwe oniama yenka wonsam ana ode ma yenfa no ye bepon ana matoto kakra because nkrofo nhyɛ da hu nia wakom da bia me ka say no bia na bɛkɔ saa de nim a dia wakɔ a obesan ba so bi obo ho beba niema bebre ahofa ne da so asa bro so kra nya wo fa mu achi nyina nya kopon abɔ ho ban ade wasan kɔ asan ba na ye de nyame ase nene agudi ahima yenhwe manasi yenu abere mama nasi na nonsem ene ya me ne wo kasa wo da so dem wo susu sa manasi dia wo komu no o deserve ana. Okay, you bet you want to share right about now. I hope so. Be a hoye. Yes, so you hoye wa ha boni bi ni ha. Boni krampo anya me behwe ye. Yen kan krenche manasi the word jinifo. Oh, the word change. Mamen kasa manasi the word jinifo. See, yes, se wo yo hu se wonim akubebra. Obi ejai ko na ye hwew. 20 tikopo. Why no woman some 2020 COVID abreso lockdown abreso manasia kwanya sadia bedru Ghana gusu kwan wodide wo wias wannam so masofo ben yo hwede wo sibe ku sofo anim ase kaya ka se wo gina ho no na opai nipa dasani opemfo yem no yi opemfo ne ba no musie ne nikan so yes ade we ni ne tina me da me fa brem mo bia ni na chi ko beni na nipa no wo sponsor wo ye sofo revenue wo so bempa na oka na akwa yesa me deje so mo se menye me tie yesa me awie motumfo principalities cause shisha bonsam so ade ni mo na ti media no so me tie mo nsam ne me deda me ntimi nda ade na me hwe na de da ade kura me deda enti yenim oh desa yen tiny pa ya sam ne ye time we need na ko beni na chema na si be na no vuvuzela bejina ho be chire mu ka se o boss of for ba so no bo reverend wusu bempa ba so na so papa ene wunti na me wa ha meni nsawo na mom wo ba no ana meni sanu na me kana sam wo ya bro jiji fa ko mu hwie ni akwala sa ma na se na no ye se ye kan se nwa enwa ne to do befo enwa so she kana ye peme wakasa na no mai oni su ba no boy no minim di oje aso be opani wo bi ewu ya see one pet ni moja dodoa ni moja ya de na fra ana ba fra se de afra ma o ze o keka kwa ex convict o wo keka ko wo ye satan me kai major prophet major min kai ne yire yawo na dan ko pa
woni Manasseh no come Manasseh asem ebe no Manasseh try you tenos Manasseh boy na se wonya wu obewu na ope obi oni ni bebom ewu na kafro major aba be fa ho aba bewu Manasseh ya dia koni nua ba so na brown ebe be wie hie ma na brown be ka say ye wonya HIV no kwa yenkan wie ye ensi yenkan wie ye so Manasseh guso pupu ne pa ade wa pupa di ko wuche so oni brefo ye kan say disappointed sofo this Manasseh disappointed sofo anko ya mana na ni brede bia blame game and we na mama ne say na we na kasa so ye say ma me benkete chie wa wari yanka na yire yanka mi suno ka mi suno ka woni wa wari wo anu yi ene nka ene mo madie ene mo madie Nanu ante de na so ju de abeka ho nka balance diet ene mo madie omo ba omo no na dikan ene omo de ba Manasseh mi huni say wo say what kan krofo asama kan what Nigel Gaisie asama kan ka wontumi nche o wa chade me amasemo wo pa mo hufo a wo to ne be ma wa ya ma enne Manasseh Nigel Gaisie atoato Manasseh Nigel Gaisie atoato Manasseh usem na oka Nigel Gaisie asam so ntimi nyehwe once wo ka wo che de wo che mfi wo che na blackmail no wo ka just be ma 50,000 ma 30,000 wo say pay 20,000 so expose no me hu be ma na adwuma ha say da wo ni adwuma gu ni pa botom wa ma so be ma 50,000 wa ma 30,000 wo ni jasho na sa na mo di media no so ho o sna brabo nko anim ene tiskajije ni na hina na ote ayi abnekumechi wo baby ananya hwa na mo so ote na ka me hu ye anka wusika wanya wusika anka wo na asese wonya blackmailing sika ukwata na tushe ko fuetai we chiji skama na ya akobia be fa wo di wo kwani nam Germany abontensu ya sa deport wo sa de badi na wonhwe nyansa hu se rade pe kwan bi so atwe waso enkrofo bi wo hono mo ye nyame ani kosuo should you believe it or not say ya kasa nsate na ya pemfanifo kan ya yampa obi wo hono wo ye na dia wo ni anu a wo di ba bedwema ba be sign ho na no obeti nka wo rediem na eto Manasseh no na bura wo na akoso aka bi wo sika wo gigi wo na tu enkobese ni na hene enkobese ni na ana wo di ka me wo de ho te o so kwahwea pa o so kwahwea pa so de wo siti you don't look bad na tu apension me hu no me ko share program asimi na me hu ende na start na ne ho time pa be na de camera to no so me hu say wa ye kama ntika de ulem ta wan ko na ye so ya ne hwe so no mu eduro ye so yare a wo yare HIV ya ta wan ko na hwe so no mu eduro na so hu obi o no we ni e wo jijimi e be ko rom ye kan say Bible so ni tefo nkuto no hu di eba na odi ni hu hinta na oba kwasia oba jimi fo te say Manasseh die o hu say ada na ba pa wo fem no say na oseye e de man no na kwa chima ye na odai utimi meet ube condition Manasseh wo fem papa e ba kura ba still atago agrada utu wa no see ni so muni na duka daya duka daya na o last wo do be hu na wie so when down na blackmail you know and ye adwuma yi bi ni oyo na ye je ni ye ka ye poliska ye ka ya no kure ye ka ya no committee so bi time o time kwa because of me no kure ama ye dey maka wo kwa the party bi pe na wo se nkrofo bi group na mo ye ma ye bonofo ene bibia wo tumfo ne bono e kan se papa ye fa se do ma hin comparison ya be ye piti o mi na wo to da wo so bi time de wo be ko ni page wo be click wo ka be se be bra be ko be enu anye bibia na enu so ha me cause me say eye me no kure ha ho enti wo de wo blackmailing na wa fadi ato so papa wo su bempa minim say last wo be ko ma Manasseh onyi nanim na mo odi nanim be show bi even Prophet Papa Kasa dunketia nkontom na oh yeah no for body no kwiampo what do you say wabebo dia say wo wunnim abayi Manasseh bia wo ace
at the same time wo be yi Manasseh bia no si duabo or they have to no maso sa ene mi go yi no mi go yi Manasseh Moni na wo say ma asofofo ni na mo da na mu dua broni bi mu dua broni mu don't want us or time so mu yanka we ya ankwere ma ya na se wo yo nya mi djuma yi wani mi ye ne yo nya mi djuma Gia ne ba ye ene Manasseh di nkwasa se mo twu wurem Gia ne ba ye mi do ma me kire mi mu so say Manasseh beka say ono ena ekọ kumchacha ma me ye no ono no the video no bebre ono Manasseh yes room of so ohun ne da ohun Manasseh da ohun Manasseh da na the Gia tina Manasseh twi ni wurem eno no ne asa oh miti ye Gia tina Manasseh na prophet ye na Manasseh twi ni di ni wura na asem Uni ni da bi ohun ni da ba so na tena phone so ana mo gina phone so abon komoda enti sa wo no encounter bi da date no ochu wure mu na da se wo fosa ana ochu wure asem ni mu chu wure ma ya so di dua ba oto so e bia nkomo bi akoso wo baby ana wo gina bia ni wo so ochu wure ma eye ye na sa na prophet e Manasseh nkwasa sama wo di na no wo body di ana asofo bebrebe bui asofo bebrebe bui na wo chu nkun wo ba be chirem e de sa ha na ye wo bibia ma nkomo bi mese oba be chire bia Manasseh no oya baboni o aye se na o chu wure mo chu e bia na meet na oni ase ba e bia wa tse wo kan se mi wo bebi nso wo ya ana no asem bi wo chu di na ko wure kama na o tena na ya akomia program so so na onso bobo asofufo obobo asofufo echi ube kombekom wo mini no person o chu wure o te ya na ade yeah, dear. Abusia agudi ehema say yenhya dear ane yesi amama so kokasro kra na ntakra entimi nkasro da oye den ebeto fom ti yenyina yo wa de ye behwe prophet odo bema tuntum kama oho ofe pa akwa ababie da simido na ene we de mo amonyonko sofo Manasseh the world changer ena ne ho abasam emenimi amene wo kase wo da so abiam ema wo nyaaya nka camera is amudi sisi ne su nyina nka sebe nka wo ye baifo a ka wadundum ni nyina amamo amahu say yes ntene amene wo kase eni diemu den ena wo kafa ho asofo mo bagigi sika akobeli no anase den sorry ma menda wasi bebre ma mentia ohima wadu hwam okay ba me dey sorry won say you can be a man of God man of God 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 yeah etifia sem o si esu a efata Christopher asofo esu a efata Christopher asofo subanya e wo say a man of God bia etinem okay nkan a e wo ho o se no kwasem ni so bi pe ohwefo adwuma wa pe adwuma papa nanso de se ohwefo ni se wonya ne ho asem ninka okay what you say me de se papa Manasseh se sofo Manasseh de oye unse so di ye wo nyame asem ni se enkuru nkodi ni padudu achi enkodane asem wani Exodus 23 verse 1 to 3 enkokasa asem ni mu enkukum nkodi mo chichiwachi so di enkodane asem wani na me no ya na sankofo ni nyina ye Awurade achiwade fo okay the nti ameka sa mema scriptures we beka say prophet in the Bible mutina mema scriptures that's it Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 or say ade ensia na Awurade time okay ane ade enso ene ye ne kra achiwade ani a etranton okay atro techirema odansi kurumufu a ohu atrosem ene de o hye nuanom ntem takra wogem sa nyoma fo ya meka bo mu nyina no abranti etinubi meme de meka ne say onye very careful okay onye very careful on say oba be can be brave fake man of God every fake man of God have a fake God okay every fake man of God have a fake God one ne ye adwuma no okay I say all prevail as na me sofo nya every fake man be have a fake God osiefi obi ho that's it na obi a that's it that's ananyame bi a ono nso ye fake a ono no de ne ye ne nyame adwuma enti wo no se o keka o mo nsem a wo se o gina Awurade ginam na o bi ne ho Awurade no
me manasseh say emre bi say obi de ne ho nsem bre me ba me botu bui me ka say saa omo nyoma nsem no me le ne na ho saa nyoma no na nyoma bi na je say obetimi abodin from head to toe akeka nsem bi so di nanso no enye rade akwan me pato ati asenti me de me tunifo me ka say onye very careful okay and I say Nigel Gaisie I know na no asi ne ho say na no asi ne ho yeah sometimes o kan obi wan say ma fast scriptures attach esisi nipa na brabo ni su because Bible can you people shall judge us by our fruit now o man of God out me gina be ka chiro bi say me no ni twa asel o di twem o de so do be gise me gina na be ka bibi sa chiro bi a me twam kra men ka fa mewu so di mfi mi bio odifo ti me gina say minim wanum pre 99 times 99 so di and these are the people of my Ghana for akoma ekum kodi o machi epe o mo asem and on say na so di Ghana no say oyudi a open kwase ade a enkwase asem a enipa pe wasem nti eye oh so the thing make us say every fake man of God have a fake God yeah sure one mo no emra ye gu o mani mu ase na ho na o mu din pagya wo emra o mani ngwase aba amanfo ka no ho no mu nyame efa so etere wo mu din emo mo ba nya fame popularity because on say Ghana na ye pen kwase ade ye nya tise osofo bi ebi a watwe obi ase ama ne ti konkora e wai ye kohwe sofo benya o ba kohwe ne ya ye agina bi wo o be ka o be follow ne sa be ko na asore ne waka ne na ase enti no sa o mo ne o man sem and on say so de ne no a lot of men of God be bring na join your court be bring na into your court enti say wo be ne wo join your court me emre do we omo man offer ni bi say nka me join ni bi but I rejected it yes they gave me an offer of a V8 baby am a person omo ma me asori dan a very big auditorium yes na me ba so di me preach against asofo mo ye oil na be dey any asofo mo ye miracle item na be dey miracle ohun krofo de ja na pint so unse emra na preach wo top FM ne bom echi pa ye wi ane de mpaye e de ateta so be wana no stop ti so penny ni frame say prophet Siam mama ntu so penny pa wa kra a Christopher ne mpe no kore okay na yen say ne ye miracle item ye oil ye wodin a ye dia me ma no ode no kore ne tena radio ni so mo ntie wu enti kotena wa koka chiro mo say waye oil bi waye entoa bi wode ayi bibia ba omo baji a ebeye bibia mo then they will believe you more than they will come to your church ba ko gina ho na Christo say na Christo be ya they will never mind you and you know sometimes I don't blame them much okay and sometimes when say the ye mu say ya endure e kom amane esumu ya gine mu amerade apagya ye no ebi mu ntimi ni sa say the na ohima kan obeba be kan won sama ba be black no ba na be kan won sama I will never mind you okay I will never mind you prophet Siam papa un say Ghana ha na ye wo asem bi a ebi obi de beta ge wo se nyame anya wadom ne wanyi wo anu ankofo free say eyampa na wo de omo bagin bi omo nye when you argue with a fool you become the foolest of all okay so oni obi a wagini oba kwasia e ba nsem wona wo be ye kwasia kra chen okay na obi na mo no wate toilet asra na ho a eye wasem enye wasem ne ho bonded da enti wa adwene mu da ho you never bantam words which will be odu wa ya ntiti na preview and I say so the aside we men of God no oya man of God no ye wa asofo bebre o ma jimijimi Bible say ko bi nyansa ne nimbe nko musa mi Awurade na me de be ma no kwa ohun so fo awajimi da o no man say public o mechimi asawase eni wa ye de munga mu atoto nsem yampia omu ne ho mfere ne ho oni eni di mfama humanity because baby a ofiri ba ne baby a okono onam Kristo akwan so nti obetimi ni wan ko dirty now the busa say nka so de nka de na efe as a man of God there Kristo no bo ni wiase obebe wuye no wo mo ka chensa wo honhommone wo di Beelzebub honhom na ye adwuma na ohwe wo manim di ka kire mo sa mo papa mo sisa mo di nechi no o de die honhom na di tutu honhommone no na afo mo hwe na di mo di ba prof enne mo nyonko sofo na ho abasem
Edinti na Ghana. Ka se wo mo sofo no. Wo mo sofo no. Okay. So the case obi ye wonni nkabom emma mo amohu asofo. Eye two entities ne de nyame adwuma. Wa anwisu bo nsam spirit, abi yusu God spirit. Enti wo yo sofo wugitum se ebinim yusu bo. Afa kwan bi so a enye nyame akwan. Na woni mi say o sofo bu aga na ha kra ha emma toma na bona se. Ado yo ba. Ubisa me so yo ba. Senti na me bisa o. Obi a onim sa sorry we emma toma. Oba ye sabe oba na ye bottom mama ye dandan kire mo ye fe. Enji odi eye ne we no ne suma ebo na se ne emma toma. Otwa moja gusu na abato a se seat a sentade agusu a ogina TV ni radio so ma ye Ghana ha ya so munyoye enso ma toma na da na se. E na won se ene no e Christopher na pe miracle. So the miracle but said you only nipa ntem betena said na oyema kan nipa ntem betena so dwiem emudiem nyansa kwan so nim di kwan se mpo no me ma kwoto ayi so di ayi eno kwa de unim no sa odifo ne ho nsem a me hunu with my naked eyes like this wo hu mudan ho jato odi e ka jato representing wodan ho no free jato inside ho neighbor. So you ba be kan abonten so wakwa ko so ayi odifo yo free jato live ho eba wontimi me kan abonten because me koye minyam ye dwuma wo FM ye ko ne hu no entuntimi be kan abonten en ye nkan ye de ye ho so do what you say but the ye nan ke fashion ke bi a man of God wakwa ko hu bibi sa and I believe say Nigel Gaisie onye a daft person or ye damper e bi abopuni so minua se ni de mahunu na bi ono so akire mu akire so bi awonua se ni ntina me yesi efe nti ususu se Nigel Gaisie chi awache o eye wrong adenti na ye wrong de nti a so di ku enimu ase de bi me ba o so di na mo insam na sabe enye nika wo bi se emra na me no number bi na me kire wa sori kakraka bi wa ha sei ye ko fa ho me they stop me from that church and they bomb pyre. I didn't see me ginem a man saw the man more ware or more form to my papa for that. Even I saw the elders. Say, I saw the penny for baby and ambush so. If you move your man and some fata, that is suppress someone said in pipe. When it tells Sana, they can never have a stand. So they gang up do a meeting, say, Mama Mike, you, your mamma, I should be. Then make one rather catch some pastor and your hand, me do come on, yes. MVP and one. So as a man of God, the Enkadian pune beba, ebe ma ye better to sound your money. When I remember scriptures, no. But me too scriptures. Me ba man of God, the kwampo ko eden okot. Okwede okot say. Eyenim guasio. So the papa ye kan say Nigel Gaisie o wajere. Sorry, mama nchiro bibi. Member fa clerical ni mo minim so ye man of God. Man of God is not being represented by the clerical in your neck. A issue a bind and a replica of Christ. Emra Christo do Poncho Pilato and we bet man kasama pra that check or him. But of our true trials and tribulations. And to who say obi and yaminipa. Na so obi ka bibi to so a se wo dem na bom pa ye niam say so dem. Enye niam uwo nyame. Uwo nyame. Sorry uwo nyame. Emra mo kwa kwache Elijah e wo people no so o ka se me ye radi difu janfiri so no mese mo instant na bi wo ho awo bebre kwa ebi wo kwa nyeja ebi a amani bi obefam no e chense ye wokoto ojam professor no bia me said dia asamba otimi mama nchire wa see into details se me nam hey na bi abeto se me de sekan awo obi okwan no mani susu me na so because prophet is yam eba ne say aden say na wotie why can be you bebre kisene we are exempted of Christ ye Christo anamusifo so ye namasasi so bi hwa won kan kire so ye true man of God aye ni monyam say the man alpha and omega by the men of God nam court ekuta lawyers judges bodyguards me bawo nti ya bone ana a replica den se sunsun mo no bon ho ban a honam ani so ese obon ho ban then we nyam ya on nam or ye fake eno nti make say a fake man of God with a fake God ye ka say obi e bambofo spiritual and physical Christo ti ba physical me watua me ka ma me physical mama witness da now the car wow down ho 8 mo na me preach no ti dance no so no
emre bi me preach ya over 5 hours ti bi na ja to machine ni na na me come repeller oye ma me so me discuss in jo ma me time enti yes repeller na ba ho ye chaos okoso dede na me ma no so preach enti na mo inside mada na akokora bi me kana to akokora bi ba ho okuta poma na obusa asa den na yes akokora ni yini botum ska almost 800 cedis na ode ma repeller na say se sofo ne ba ka kire ne se ni nyankopon atua kanama tio me tie pa na yes papa ne fa so kakra bi na me ba na mo ka se akokora bi aba betua ka no se nyankopon na betua ka so di me ti masum mako ye mia me kire se me ye akatua papa tinya nyankopon na dane ne ho akokora awrade me da ye no sa gina me ni so mako ye me na me tua o ka sa wo ye ma adwuma ne kwan so me bo ho ban emre bi osofo bi suma moti aba no so to me o dey se wa ba be sen kom na nkom se na oba na enye no kure mfiri rade nti ma ba be encounter nkom se no enti e oba kire na me da me ho se e na nse me ho no Yesu Kristo ani pita bo ho ne kakraka nti me da sofo ani ma bre moti abienu enye so bi se me se physical o mu bisam sa de no mo di fo na ba be sen kom na ba be kanta nkom se no na America no mo di ba me so de je bi e pie free Kristo ni image ni be blast wo mo me ni so me ti me na ba na de be se ma e ba samada enti e ka se Kristo e ba mo fo anya de omo ye ne de omo kan se nko bi ba na nko be nyame adwuma ye ne kurem e shodi na nko ye ne kwan so e ye nsei mame ma scripture Psalm 94 verse 1 to 7 se obi e de obi hu kwa asem bibia Kristo ayo kandi fo be di ama sometimes ko kura so obeti otimi bugro bi e mo be kura timi fa ho ka be di asem na ma emuna you have no idea okay nti say man no they don't believe in Christ that much as you think yeah they don't believe in Christ as said your momo dwini no e ka so bi enyame difo nyame yakwa obi yo boni ya Bible say fa chempren so ahodo nso jama nenka jama urade o ne bu aten so I didn't na so for pen no quote to the man ye twa ye Papa Nigel Gaisie asabe ono ana hu wonsam da wo mi abuo bi be ko wo mu opere tinka se so de court oh urade papa nti pastor obi be say prof say no kwakwa de na wo ka che maybe de no kwakwa no say ye be sere Nigel Gaisie ba bi a wai nyame aduru no he is above all these tantrums and trash jai mata no manenko Everybody I also want a pulpit so I want empire with Jim Senkom. Obedi was an amasa. Who was that? Okay. I did be a cool woman empty barrels make the most noise. Jano. Mananya the oye. Kura who sing a me aqua, who sing a me before. One can say that an actual took up a way attending group. And you'll be a monkeys play by sizes. Monkeys they play by size. To just imagine we obey them. Obey and the more the bush said, "Dear Puna, the Bebra Nigel Gaisie, a bay or day." And then a bema, oh, good who thinks yes, why good who fin our young coupon, I bet in a chicken so didn't nipedia, a bay and pat at the amount, you good hoofy, you can't drop on us. And on swear. And so do 9 seconds to the way make chat or so. Yeah, that can. Maybe once you saw for penny, you'll be warm or quine so. So for penny pal, you know, car, as some woman in our Lord of Quine. Eka se Kristo ni wa asama ma onim se de tie obi ahombo ni nyina no mpani no wo mu tire ni Kristo enti so obi ni wanya banta obi ni wanya asama jamu ma afa prophet sama manasseh kan na mo mfi so de won ti de make na se matwas e de nsam ne kan fa e de ne mfam entage we de ne mfam mo mpini wo when you argue with a fool you become the foolest of all okay. So just some man enko e da wani mo twen nyame no eda wani mo twen enkum akoma nkodi nsem bi achi enkodane asem wani emra asem no enko ba bia wachi na koto be den ye beli na be den abuwa bia be ko mo opre so let man na okay no nya de oye ubu pa ko ma ba ko sire difo okay enti we anya ade bia ye be twe na basa de sire na wa yesi na what about omo nso omo really patetire ma enso What do you say was so when you want me in Patachama? Papa, and boy, you want Pano, a big ma placenta, or back or what? A chia de name, one more when it is a biscuit, a bit with the toilet, a bit more courtier, if you should public toilet to see now a more
One gogomino, one tiguso. Let me say this. Those are the men of God that moya amope. You even interview one. Until the last time, my man, one michiana. You even interview one. Obe Babon Church or a man of God, but the international. It's an altar of confusion. So what you say? So you don't know them much more. Who the air bomb price already knew when they who were keke. That be mean to me. Unti me say. I told you why. My men and say ya. I told you why. Some of the men of God are too wicked. Too wicked. Kakra bi pen e so rade ni say dey na ohema ka no. So forget about them. Woman no manyo bantam. Let them face it. Prophet your number no o the best. So dey ma me fa me number to just say dey be hit. Push forward. Me dey to ja. Push forward. Me di na a prophet Benadesia. O permit the kwan bisha sorry obechiro me chiri kwan. Me sirawe if you are a man of God. Mani padomo hu so you a man of God. Enya dwane ahantan ni kokoti na be mani pa hu so man of God. Woni ye wusu ni oban. Nyame akwa de bia ntokwa de bia wetime. 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 24. Unya time wa kenkan. Nyame akwa de bia one tankwando fo na nam karatfo okuta pom action guns. Eni nyoma bi basabi. Where secretary edawani mu twen edawani twen so di and then there's a prophet iti papa prof number 0249 631876 and agudi hima untia dabi chia na se say there what ya kunya so ntia say ye onema po na sisi so ma ye be chia wona ye hwe say de bia adepa tv ahwefo de omo hwe ya brand brain na ya chia ya sofofo brand brain na omo tai echi your spiritual fathers, your spiritual gurus. So many more bubudi. Yeah, there will be biara say. Surely it's easy. Easy, but no many cheater for. They make me a can. I'm tapping. Mama na. Mr. Bisa me. But me dey who dey bejo. Oba ehu. Hey, me who dey bejo. Abusia anne. Aha, and ya dijumedi ni nyina ebesi. Ni ya dijumedi no ebesi ha. Ope prophet number. The number ni 0249 63 18 76 and 0249 63 18 76 and na wa frɛ no ade bi ehia wo no obetimi afrɛ na say say uhu eye agudie eye miskavagia eni die mu onye miskavagia o say die ni mu no nti ubefrɛ no agudie hema ane ebrepam mema me invite to say me invite me ne no one and one obeba me one and one show no so na enne animonyam ene eye odo ene baabi enyankopɔn di na duru e wo sunsun mu no wono so meda ne ho adi emfa maye ai adepa ye so yenya bi yaso mu kom na ye ma bibia ha wase ye be so mu ye wase na me ensira ane abusia na ne me kwa munim say adwumako bi na so masema me dwumadie ni nyina ebro enyomo a enkamentia eye JK Travel and Tour and Hotel wo mo so yasen yie pa abusuan say ebia wo pese wuntu kwan da bia meka say wo pese wuntu kwan ye wo agent ene ye wo agent enye ya no mo agent pole ebia wo mu ni office kra hia me wa ha hia me hotel da bi enye no bi me bomodin asa obefre eye JK Travel and Tour ni hotel wo mo na wieye mere atukwan ba bibiara opesa wonko bia wo be make sure so mo do beko sempo wetimi akoduru ba bia waduru no na wo po bi anasa wo ba bia onya kona wo kɔ no ho no wa frɛ na onfa wani etutu aka wonsem wo hu ba bia hotel mpo wo na wo beda abusia ne number no frɛ wo ba bibiara wo bia wie sefa na bia wakoduru bia no wo mo ewo omadwesua etene ba bia nti wo fa number na bia wo bia wo de kire wo on bepe hotel e de ama instant na bia wo na wonso obi be se ho aye aha wo kakra de bia meka say anso wo tu kwan a na wapo bia wonnim no enenyo bia o na so de party video ansa na e bebo obi hu da wuro no na yenim ai ye ne na di ye ne chese ya fifi mo hu enti mo amunim say nya de aho e beba asem ene ma mekwa opeka rent opeka todia eye naka sales and renting ebusia wo mo aba e de amount ene ire bia meka say ene Ghana ma no ho se won kitaka wo fra mo obi emfi wo na wo hwe gudie bodie ye ode te hai na wo be fra na onam daade a
o de wa hwe ebefa na me kura no mempene because na wo da car yi mu bi na wo twe ade e me fese be ma wo drive ya na wo oba na wo ro car ne kakra prof sheshe we ro glass ne kakra na AC na buffer me so because am na mawiem ti AC ne buffer me so abo say one from me kura me ameba yes I was there and the Fenacals no more so car bia opebia wo mo pebia fesa wo fi abrochire ba na pekasa rent ya number na nego screen so no obetimi afre wo enne wo ma me na wo etwetwe nkomo eye yan kasa de pa TV Miss Cover Girl ani enim no enne ye frɛ no agudie hema ba kopɛ ane ye ne no ene etwetwe nkomo ena afre so Prophet ane Prophet Bernard wono so wo ye sofo pompa ane wonde o kana adwen ono soro bia de sibia wo beka e de akyerɛ me ne wo ene etwetwe nkomo me so me di dwuma nim chia me di no e de shodi Joshua so na gina fidie n'achi ama odi chinchin ehwɛ me boss aye chia ba bibiara wo nyame emma wa ho oden no emu enyina painting se wote na bibia enye kama aha na edi dwumade ni nyina ebesi ebrepam ye besan ehia biem no subscribe ya omode aso be subscribe na like na wa share na do comment section ho nyina ya wo de asama ye kan ye sra wo memedi atam udi atam a woni atam onsen ye ai wo de kire wadwen ye se den kire wadwen de obi akan bia de na komam efele no kan ti won so po wakomam egu wa enya atam didi ebrepam ye besan ehia biem e wa de pa TV akra mo nyina Abusafa, I'm about GQ Travel Hotel, Sabuki, Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTV. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to Africa airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to me, maybe I'm metro and some project 2 years. You go to my divine space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.